tubabwire ko Yesu atabahohe katudete kinyoma nimutukunda tutanga detese kinyoma ugatushomba tushombenga ariko tugayimanga ukuri kwitu tababwire ibyukuri batuhindura abagoma abantu bamugoroba kera tababwira ibyukuri batuhindura abagoma abantu bamugoroba kera abagoma tababwire ibyukuri batuhindura abagoma abantu bamugoroba kera abagoma tababwire ibyukuri batuhindura abagoma abantu bamugoroba kera abagoma. Mugabo arasajije ukuri kw'Imana yo nyumvishije ko amapepo yose yagenda ariko none ndatanga umva bwire cyane kare twese tuzotaha mbabwire ikintu uzobakorera muzoze muwaje niba zobashana muri resitora imeze gute amaze muryo mwaba abantu bamugoroba kera tababwira ukuri batuhindura abagoma abantu bamugoroba tababwira hari nimugoroba unaniwe bagufashe ada kurikizwa amategeko igesemani wanunaniwe ariko ngombwa ngufe Yesu we zari ngombwa kucungurwa bamukubise bakora ingoni ngwibabaza bamwambitse ubusa bamurega ibinyoma baramushinyagurira kandi bamubeshera nikicatumye utikiza kandi ijambo ryawe rikiza kandi ijambo ryawe rikiza mbese ko wari kuvuga rimwe umuriro ukamanuka bagasha mbese ko wari kuvuga haleluya haleluya ukamanuka bagasha iyongera kuvuga ingabo zikamanukira rimwe iyongera kuvuga ingabo zikamanukira rimwe ibyo byose warabiretse kugira ngo uncungure ibyo byose warabiretse kugira ngo uncungure niba hari umugabo warenganye ku bwacu Yesu yararenganye mu mategeko y'abayuda ntibyari byemewe ufata umunyazasa kubinezirenga bamuciriye urubanza n'abacamanza batatu kandi baragombaga kuba 23. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. yes Arinte hallelujah. Reka nyongere. Yongere. Toye bizima n'icyubahiro. yego Imana yo mu misozi niyo mana yo mu kibaya iberaho sitarimwe iyo
Yesu arachumba. Amen. Eka yubeni beza. Umaze amashe Nta kibazo. ariko byose bigahesha Imana icubahiro. Amen. Kandi indirimbo imwe bavuze ndirimba nindangiza vuge umwanya muto nota mike. Curanga agasirimba ariko nyine karunzi ibirungo byinshi katari kwihuta kandi katitonda nyine kare hagati. Ni akonga akonye. Tekimana nyiringabo Dega mahema yawe ni meza. Tekimana nyiringabo Dega mahema yawe ni meza. Mutima wanje n'uyu mubiri nambaye uvugiriza Imana ihoraho impundu. Mwami wanje Mana yacu ayigwa abantu baba muzu yawe abo babasha kugushima ubudasiba babasha kukuririmba ubudasiba iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka bagindura n'amasoko imvura nyinshi y'umuhindo nayo igacambika imigisha kandi abo bagenda bagwiza imbaraga buri wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni kuko yemeye kugwiza imbaraga. Aboneka mu maso y'Imana i Siyoni kuko yemeye kugwiza imbaraga. Iyo mpamvu itera kuririmbira Imana niyo ngira ngo mbabwire muri make cyane. Icya mbere nuko Yesu yakijije ibyaha ambaga kiza ku buntu na kiguzi yasabye. Icya kabiri data yasutse amavuta menshi cyane. Icya gatatu Imana igirira icyizere ingabire umurimo utagirwa na buri wese ukoretse. Ikindi kuzamba n'ubugingo izo ni impamvu zintera kuririmba. Izo ni impamvu zituma muririmba. Onye Yesu amaze kubwiza ibyaha onyakuye mu bubata bwa Satani naramubwiye ngo data nzajya kubaha. Ikindi kandi nzajya muririmba. Ubu ndambavi bahoya mbuza kuririmba. Ubu ndambavi bahoya mbuza kuririmba. Iyo ngwaye ndetse nkaremba iyo Yesu ankijije mpita njya kuririmba. Naho nageragezwa ngatukwa cyane iyo si impamvu yatuma ntaririmba. Gutwita no kubyara ntibikakubuze kuririmba. Imisi yanjye ntizapfa ubusa. Ntabwo si imisi zamara kumeka nta nubwo si imisi isigaje ku isi ariko nimba ari myinshi ntizapfa ubusa. Niba ari mikeya ntizapfa ubusa. Imisi yanjye ntizapfa ubusa. Imisi yanjye ntizapfa ubusa. Ntabwo si imisi zamara kumeka nta nubwo si imisi isigaje ku isi ariko niba ari myinshi ntizapfa ubusa. Niba ari mikeya imisi yanjye ntizapfa ubusa. Semeni haleluya. Hallelujah. Iye narikina mahanga
mwamiye sana ndeta mumbaga yage umukogwage kilikia ngo tukanywana takili mubalama kono mwana mubandi umukogwage kilikia ngo tukanywana takili mubalama kono mwana mubandi iye nalikina mahanga mwamiye sana ndeta mumbaga yage umukogwage kilikia ngo tukanywana takili mubalama kono mwana mubandi. Twese Imana icubahiro. Haleluya! Bwana sibiwe. Reka tuvuge buke niturangiza dutangura. Dadone sana fare. Bima sikala rimeza la tanda. Mangelonge. Tromela ri de Tanduni safari de group. Kromela ri banda. Kashonele zola faine dog. Emulalizi we. Emulalizi. Ubwile nani iliyesa gagaruka. Kamushigi kamuzuba agayija ungebuke nani tayishikeleza kuziba no kuzibula Yesu witu agayija tugamusanganira mu Kenyanya akatutwala bwisha imalanga yaishe agabwira ishe balakafira mukiugo babanozene bayisha bakoni mbele zawe bamawe tugazunguluka ikitumbi chewami usime bwingi. Abayiburayo igice cya 12 umurongo wa 14. Abayiburayo 12:14 haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro no kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Abaroma igice cya 12 no kusha irimba kafashwe kabisa. Abaroma 12:18 Bibiri yavuze ngo niba bishoboka murwanye uruhande mubane amahoro n'abantu bose. Amen. Hari teme ivuga gukorera Imana. Reka mbwira abavandimwe tugomba kurenga urugero abantu batekereza ko tugomba kwigishwa kugira ngo dukore ukaba ubuzima bukora. Semeni haleluya. Mbere yo gukora hari ikibanziriza. Hari abantu baza batanga amafaranga menshi ariko atanditswe mu gitabo cy'Imana kubera yuko imibanire yabo n'abandi ntabwo ari myiza. Mbere yo kugira icyo ukora banze wige kubana n'abandi neza. Nibyo ngiye kuvuga. Amen. Semeni amen. Naho gutanga ni inyungu zawe si inyungu z'undi. Nukenera kugera ku rugero. Bibiri yavuga ngo ituro ngo riza rifata umuntu rikamwicazanya n'abagize gute n'abakomeye. Kandi udatanga hari abantu bamuzugira ngo uburembo bwafasha amafaranga yabo afatwa n'uburembo hano mufuko. Uziko hari umuntu uzi kuvunja amafaranga kamenya inoti ya 500 hano ni 1000 kukintoki gusa zikamazi yamenye. Semeni haleluya. Bibiri yavuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro ngo nuwo kwezwa kuko umuntu uteshejwe atazareba umwami Imana. Kandi ngo nimba bishoboka murwanye uruhande mubane n'abantu bose amahoro. Imana ikeneye ko tuyikorera tubana n'abandi neza. Semena amina. Muri quartier utuyemo uzi kubana n'abandi neza. Uri umukazana uzi kubana nyoko bukwe neza. Uri nyirabukwe w'umwana ukamenya kubana n'umukazana neza. Imana ikeneye ko tubana n'abandi neza kugira ngo tubone kwikorera kandi kugira ngo tuzayibone. Twese semeni haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bibiri
niba bishoboka mu rwacu ruhande nukuvuga ngo impamvu y'abandi kubura mahoro tigaturuke kuri wewe. Abantu benshi babayeho basirimba cyane ariko ubuzima bwabo hari abantu bazabacira imanza. Arasirimba ariko muri quartier abujije abandi amahoro. Avuze ipendo ariko ira muri quartier abujije abandi amahoro. Atanze za haleluya ariko kugira ngo ukorere Imana, kugira ngo usirimbe, kugira ngo utange amaturo, ubanzirizwa n'ikintu cyo kubana n'abantu bose amahoro. Semeni haleluya. Haleluya. Bana sifiwe. Amen. Kandi kubana n'abantu bose amahoro, umenya kubana n'umuntu, ukamenya kumuvuga neza, ukamenya kumwitwaraho neza. Ikibazo kitwisha abakristo ni twebwe mu kuvuga abandi nabi. Umukristo ubundi nabaje umuntu umwe sinigeze nja mu gisirikare ariko nabaje umuntu wakigezemo. Aravuga ngo ibo ni intumbi yabo baza bayirwanira abandi bagapfa kugira ngo umwaza atagira gute atayifata yarangiza akayica nabi. Ariko twebwe kubera kubana n'abandi nabi, iyo numwe muri mwebwe agizwe n'intege nke, twihutira guhorereza kugira ngo tumusabire kandi tumugire inama. Bibiliya ivuga ngo tubane n'abantu bose amahoro. Nukuvuga ngo kubana n'abandi neza nukubavuga neza no bisobanura gute? Semeni amina. Haleluya. Iyo uvuga abandi nabi ububanira abandi nabi cyane. Amen. Amen. Kandi mbatangarize kino kintu, nta muntu ugira imbaraga gusa, umuntu wese agira intege nke, kagira n'imbaraga. Nubona mugenzi wawe yagize intege nke, tukihutire kwishima hejuru intege nke zawe. Bibiliya ivuga ngo wowe uhagaraze wirinde utagira gute? Utagwa. Bakristo iri jambo ryangize ubasha kubera yuko abantu benshi ntibazi kubana n'abandi, ariko mu gisirimba n'abambere mu gukora imirimo yose bayikora bagaragaza neza ko bahabakorera Imana, ariko mu mibanire hagati n'abandi umva ngubwire kugira ngo uzobone Imana nukubana n'abandi neza. Ngukurinzira ku murima niko baza bavuga. Kubura Imana nukubana n'abandi nabi. Amen. Amen. Ubukristo ntabwo ari ugutangaza haleluya. Ubukristo ntabwo ari ukumenya kubwiriza cyangwa kugira abantu bagukunda benshi, oya, cyangwa kugira abantu benshi bagukurikirana. Amen. Amen. Semeni haleluya. Haleluya. Ngo wabonye ngo waririmbye ngo urimbye agatero kamwe ngo abandi 1000 bagukurikirana, ukamumva bayigitangaza nawe ukazugenda ukazumva umuhanda wabyimbye. Iriya muri Kenya tugira amandazi amwe azagura 50 y'amanyakenya. Ico kirindazi kiba kingana nka gutya. Hari abakristo yacu bamwe bari hano, Imana igoze musha na yitwa KDF na mwe data aho na mushiki wacu sinzaho. Semeni amen. Haleluya. Ni byiza kubwiriza hariho n'abakristo biwanyu. No ico kirindazi cyo muri Kenya iyo ukibonye uzuva ngo ndakirya nindangeza ndahaga, ariko iyo gishinye hano ushiramo ingumi yose imbere nta kintu kirimo, kiba gitumze gusa ariko imbere nta kintu kirimo. Niyo mpamvu bavandimwe Imana nigira icyo gukoresha uza wiga kubana n'abandi, Imana nikuzamura wige kubana n'abandi neza. Semeni amina. Haleluya. Hatukuzwe Yesu. Amen. Kama bwira impamvu zigomba gutuma tubana n'abantu neza, mpamvu zitatu. Mpamvu ya mbere ngo nukugira ngo tudatukisha izina ry'Imana. Impamvu yo kubana n'abandi neza nukugira ngo tudatukisha izina ry'Imana. Iyo abantu babanye n'abandi nabi basuzuguza izina ry'Imana. Iyo ubanye n'abandi neza ubahisha izina ry'Imana. Nukuvuga ngo muri wewe iyo ubanye n'abandi na muri quartier nukuvuga ngo izina ry'Imana rirasuzugurwa muri wewe, ariko iyo ubanye n'abandi neza izina ry'Imana ryubahirwa muri wewe. Amen. Haleluya. Ngo nukugira ngo tudatukisha izina ry'Imana amatako. Semeni amina. Haleluya. Zahora ngushima Yesu. Ndirimba imirimo itangaje wakoze kuva kera kose Mana, ko zuru ubuhungiro bwacu Mana, sabivuga hose basumve nangurure kwishwirire isi yose bazame ko aho zuru ubuhungiro bwacu Mana.
natwe wagendanye natwe mana mubiye warize imiryango yacu kana we wagendanye natwe mana mubiye bitoroshe warize imiryango yacu wagendanye natwe mana mubiye warize imiryango iyo ubanye n'abandi neza uzawubahisha izina ry'Imana wige kubana n'abandi neza kugira ngo wubahishe izina ry'Imana. Amen. Hallelujah. Mpamvu ya kabiri ngo nuko nawe wagera utageshejwe n'abandi tugasuzugure cyangwa ubanira abandi nabi kuko nawe semena amina. Hallelujah. Taho usogera uzantangazwa n'umuntu uvuga ngo ngiwe ngo yavuye ku bantu ondakicita ku bantu bazokujane muri park mwishamba cyangwa bakujane za hajya park zano ni iriya muri Nyungwe andi bangwara akagera bazokujane mu Kagera ubane n'inyamaswa kuko ukeneye abantu kugeza no ku munota wa nyuma wanapfuye kandi babwire semena amina. Hallelujah. Hari abantu azamara kugirirwa neza akumva ko hari abo yosuzugura buriya hari umuntu tosuzugura Imana izimugirira neza aba ari umukandida wo kugirirwa neza. Umuntu wize hari igihe kiza kigera nubwo ari mu butayu ariko akagira Imana igihe mwibuka. Umuntu wasenze hari igihe asagera mu butayu ukaba wamusuzugura ariko icyo yavuganye n'Imana niba hari icyo Imana yakubwiye uyu munsi tuzawushira impumu upfa kuba warumvise ijwi ry'Imana dusenga uyu munsi tuzawushira impumu kuko Imana ntabwo yashizweho n'amatora ngo wenda tugira ubwoba utije ndabizi bambara bitse ibintu byinshi cyane n'ibyumva ntabwo izanyitaho ahubwo wishimira ibyo yavuganye nawe gira kwizera tugasuzugura umuntu kuko tuzi uw'Imana izocishamo ibyawe. Reka mbabwire ubundi hari abantu babiri hari umuntu w'umukene wewe Imana ishobora kuguhesha gitoya ukagikora Imana igakingura ibyawe. Hari n'undi nawe Imana ishobora kuzana mu buzima bwawe ngo agufate amaboko akugeze kure. Amen. Reka babuhamye umunsi umwe nigeze kuri iyi ndirimbo ivuga ngo tubabwire kutika mwimere tubabwire ko Yesu atabahohe katudete kinyoma ni mutukunda tutanga detese kinyoma ugatushomba tushombe ariko tugayimanga ukuri kwitu tababwire ibyukuri batuhindura abagoma abantu bo mugoroba kera tababwira ibyukuri batuhindura abagoma abantu bo mugoroba kera tababwira ibyukuri batuhindura abagoma abantu bo mugoroba kera tababwira ibyukuri batuhindura abagoma abantu bo mugoroba kera bagora. Umugabo arasajije ukuri kw'Imana yo nyumvishije ko amapepo yose yagenda ariko none ndatangara umva bwiye cyane kare mbabwira ikintu uzobakorera muzoze mu waje niba zobashana muri resitora imeze gute amaze mu byo mwaba abantu bo mugoroba kera tababwira
semeni haleluya. No ngo ndangize ndayiririmba ngo arangize umuntu aranyandikira muri Canada arambwira ngo arakanyohereza aravuga ngo niwe waririmbye kano kantu ndavuga ati ni jewe arambwira ati se inzu zuyishura gute ndamubwiye arambwira ngo ntumbwire ngo ndinde ngo mbazina ryaje cyangwa usaba ifoto izo zose ntabyo nzoguhereza ico nje gusa ngubwiye nuko nzogufasha inzu nkayishura kugeza igihe jewe nzumva ndusha yamayishura kwa mbere ukwa kabiri ukwa gatatu ukwa kane ukwa gatanu ukwa gatandatu ukwa karindwi arambwira ngo iyo yari impano none ndagiye bye kugeza n'ubusizi ngo ninde Imana y'umwere muwese umugisha amen haleluya. Uwo umuntu waje mu buzima afata ukuboko arakuzamura arazamura gira hangeze hazundi arambwira ngo ndashaka ko uhindura n'inzu wari uri muje mu yindi taho nawe nzagufata kugeza igihe naje nzuva afata umwaka n'amezi 5 ngo arangize arambwira ati bye ndavuga ati nawe yari impano Imana igweze umugisha. Reka mabwira abavandimwe ndugasuzugura umuntu na wa wundi ubona uciriritse Imana n'umukandida wo kugirirwa neza kubera ko akiriho. Uwo Imana yamugirira neza kandi ibintu bigafunguka ku buzima bwawe. Gatatu semeni haleluya haleluya. Meze neza pastor cyane Imana igweze umugisha. nasaze Gukorera Imana no gukorera abantu. Cya gatatu gukorera Imana no gukorera abantu. Ubu ndi kubakorera kandi ndi gukorera Imana. Nimba mbabwiriza nukuvuga ngo ndabakorera ndi umukozi wanyu ariko kandi ko ndakorera Imana. Nukuvuga ngo nubana n'abandi neza impamvu izotuma ubana n'abandi neza nuko gukorera abantu ari ugukorera Imana kandi gukorera Imana no gukorera abantu. Amen amen. Ibintu bizadufasha kubana n'abandi amahoro ni bitatu nabyo n'indaza soze. Ikintu cya mbere ni ukubabarira. yego Imbabazi zubuza abaye amafaranga imbabazi zubuzira heze imbabazi zubuza abaye urunoro. Semena mina haleluya. Imbabazi iyo umukristo agomba kubana n'abandi neza ategerezwa kubabarira ni ukubohoka. Iyo ubabarira uzubohoka umutima wawe ariko uzareba iyo utababarira. Iyo ubonye umuntu utababarira umwe nigeze gutangazwa n'umuntu umwe w'umupasiteri umuhungu we akundana n'umukobwa ngo arangiza aza kumubwira ko yakundanye n'umukobwa ngo arangiza aramubwira ngo sogokuru yasize avuze ngo ntitugashakane no muri ramujyango. Ndibaza uyu mupasiteri ukigendera ku sekuru yavuze ubundi umuntu yasenga ugomba kwanza kugira gute guca za karande zimwe zitari nziza zimwe z'abasokuruza zitari nziza ukazikubitira mu mutwe ariko we ngo sokuru asize avuze ngo ntimugashake kwa barunaka. Umupasiteri kubabarira semeni hamwe ni igitangaza gikomeye kubona n'abapasiteri basigaye bicarana mu itorero ariko batababarirana kandi bakuzuzwa kandi mu gisirimba bagasirimba ijambo ryaza umuntu yavuga ijambo akazariterera kuri runaka ati ni runaka babwiye. Reka ngubwire kubabarira uzukiza ingwara zo mu mutima. Iyo ubabarira uzubohoka iyo ubabariye uzubasha kunezererwa Imana. Reka mbaho ubuhamya butoya nige kugira amafaranga abyara ndayatanga nyaheza umugabo umwe ndayamuheza ngo mare ko yamuheza anyishura ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu ngo arangize agira gute ananirwa kwishura ngo arangize amafaranga yamagenda abyara kandi yamanyagwa azabyara ariruka iyo uyatanze ariko niyo yambe nuko bwagura nyine ingurube nizo zibwagura cyane none ngo arangize murebe hano ndio cyangwa mbaze ndeka tanga amazi aya takibazo komeza wewe nuko uzotanga amazi kare kuntu mbambona kandi ntawobuza umuntu ngo reka kureba none ngo arangize amaze umwaka uraza 2 igiye kugera mu 3 gutya nanjye narebe ukafata uyu musaza ndaje kunyishura amafaranga ndakese nzokora igitangaza nzoja hantu nyine mbanze nicare nyine mvuga ati kweri nasirimba gutya
wa musaza akaza mu maso, najyama natangira gusenga wa musaza akaza mu maso. None ngo ndangize umunsi umwe ndaryama msutse mu gitondo, umutima urambwira ngo genda uje kureba wa musaza murebe uko mukemura kira kibazo cy'amafaranga. Ndagenda ngo manda mwatse mze ko amafaranga yabaye menshi kandi akomeza kuzara, none bigende gute? Ati mwana wanje bishobotse wofata ari yabzaye ukayakuraho, none ngashaka imbona. Ati sawa ari yose ndayabariye, genda ushake ampezi igihe cyage kirarenga naco harenga n'indi minsi myinshi. Ngo ndangize kandi naso gusirimba uke wa musaza akamaza. None ngo ndangize mbwira umugore mu gitondo, ndamwati mugore ngiye kubabarira wa mugabo n'aya mafaranga asigaye. Ati gute? Tingiye kubabarira ya mafaranga. Umugore yabonye si umugabo yamashije, aravuga ati ndakibazo tigenda umwabarira. Namangenda mu gitondo ngere nka hariya ndamurangiza, nkuramo telefone ndamuhamagara, arareba gucya ayisubiza mu ntu. Ngo nangize mpagaze nabese konza ngo uhamagara ukanyihorera. Aravuga ati mwana wanje hari igihe ndabafite telefone tabe n'ubuye naguhamagaye urayireba uyisubizamo, ngo ubuye niyo nari navuze ndaguhamagara. Tisawa no ikintu cyanzinduye hano mu gitondo soko kwishuza taho naje kugira gute kukubarira na yandi warusigayemo. Arambwira ngo se gute kukubarira na ya mafaranga warusigayemo? Arambwira ngo ntibishoboka. Ndamubwira ngo birashoboka. Arambwira ngo ingano yanje nawe ngumba ya mafaranga. Ndamubwira ati no ingano yanje nawe nubwo wanze imbabazi ngampeza amafaranga yanje hano. Arambwira ngo ntayo. Ndamubwira none kuranga imbabazi ukanga no kwishura. Muzi ikintu cyanangashaho navuyeho atakira imbabazi kandi atampaye n'amafaranga. Ariko reka mbabwire narababariye kuva uwo munsi namambohoka. Icyo mbabwiriyemo iyi nkuru niki nukugira ngo uzubabarira n'utagusabye imbabazi. Hallelujah. Semena amina. Umuntu wese harabakugiriye nabi utegereza gufata indambwe ya mbere. Harabakuvuze nabi uswara umuntu uzavuga ngo je ngo bavuze nabi ngo sizobarira runaka ngo mubabarire. Ayewa umva kubwira uzubabarira. None muri mukanira ngo babebeza bahindura ikibebe bakusingize bagushekere kujya muzamushekerera. Bibiliya avuga ngo bazabanga na Yesu wenyine baramututse, baravuga ngo numukuru w'abadayimoni, ariko ukeneye ngo bakuvuge neza. Muko umwe yaraje aravuga ngo tumusengere ngo bavuze ngo Imana yaravuze no murozi. Ndamwe ati none twirirwe tubasimana ngo Mana ngo runaka no murozi. Toya wewe umutima wakubwira gute ngo ntabwo ari we? Nimba utari we amahoro y'Imana. Abakongomana akavuga ngo roho yako nitemwe ngo nazamiri ni polisi. Uri mukusana ibyifuzo ngo bagusengere ngo urumurozi. None ubu nyine wovuga ngo ronekana umushinwa kamamba umushinwa, ahubwo nobona ko wasaze. Kandi biravuga ngo niba abasebya bavuga ibi byinshi ngo muzishime kuko ingorano nyinshi ari hehe mwijuru. Ntamwe ngo barakuvuga ngo Imana ngo uyivuyeho tayo waruriho. Iyo babarira usuboka, reka mabwire kubana n'abandi bisaba kubabarira kabiri, bisaba kwihangana. Semena amina. Utegereza kubabarira kandi warangiza ukabihanganira. Bibiliya avuga ngo ahiga uwihangana ibimugerageza. Abantu ntabwo abantu bose ari beza, ariko abo nubwo ari babi gute utegereza kubihanganira mu ntege nke zabo, kuko nabazakwihangana nawe ntushobotse. Amen. Gatatu nukwakira imiterere y'abandi. Amen. Hallelujah. Imiterere y'abandi ikivuga semene hallelujah. Hallelujah. Hari umuntu uvuga cyane kavuga cyane, hari utuyayo, hari umuntu uvuga make. Abo bantu rero baba batandukanye. Kugira ngo ubane n'abandi neza nukugira gute wakira imiterere y'abandi. Kavuga ngo uyu muntu uko ateye azavuga cyane, reka mwihanganire, reka mubabarire. Amen. Amen. Ako kundi umutuje nimba ari ukumva ko turumva ko turumva kweri kabisa ku ijambo ryageze hano. Konguza karamata shuti we siza gukoza isoni